Za mene je stvarno nakon 12 godina rada na festivalu ovaj festival poseban, ne samo što je jubilej, već zbog sve ove prethodne priče koje ste čuli od predsjednika opštine Kotor i sigurna sam da je opština Kotor najbogatija opština u Crnoj Gori, ne zbog kruzera, nego zbog pametnog investiranja u budućnost, a to su djeca i mladi. I mislim da treba da bude izuzetan primjer svim ostalim opštinama na koji način se vodi računa o najmlađim sugrađanima koji su sutra budući aktivni građani, ljekari, profesori, vaspitači, pekari, radnici javnog komunalnog preduzeća ili bilo koje druge privatne ili javne ustanove. Mi, ako ne vodimo računa o djeci, mi ne vodimo računa o budućnosti, mi ne vodimo računa o svojoj zajednici, o svom društvu, na kraju krajeva o svojoj lokalnoj zajednici, o svom gradu i o svojoj državi. Nažalost, u Crnoj Gori se već dugi niz godina borimo za veće pravo da se glas djeteta čuje i dužnost nas odraslih jeste da se izborimo za njihova prava. Jedno od osnovnih dječjih prava jeste pravo na kulturni sadržaj. Mi smo u obavezi da im omogućimo konzumiranje kulturnih sadržaja. Kotor to radi, zaista, i osnivanjem pozorišta za djecu, kao prvog profesionalnog pozorišta namijenjenog isključivo djeci, Kotor će to omogućiti svoj djeci Crne Gore, zbog turneja, predstava koje će se igrati širom Crne Gore itd. I zaista u ime svih ljudi koji su prethodnih 30 godina se borili za ovaj festival, organizovali, radili nas danas, želim da se zahvalim predsjedniku opštine što je imao sluha, što se izborio za ovu ideju i baš mi je drago da zajednički stvaramo neku lijepu istoriju za bolju budućnost, eto to tako da nazovem. To je izuzetno značajan događaj za sve nas i vjerujte mi da će nam generacije i generacije biti zahvalni zbog toga. Da se vratim na ovogodišnje izdanje, 30. jubilarni festival, toj brojci mogu da pozavide brojni festivali u Evropi, neki koji su možda veći ili bogatiji od nas, ali tradicija je nešto čime možemo da se pohvalimo. Upravo zbog toga ovaj festival će nekako biti posvećen retrospektivi svega što se dešavalo. Umjetnička koncepcija ove godine je zapravo tako i nastala. Više smo se fokusirali na region zato što je Jugoslovenski festival pozorišta za djecu kada je osnovan bio prevashodno regionalni, pa je rastao, čini da male stvari postanu velike, postao internacionalni. Ove godine je fokus nešto više na regionu, kako je Ilija pomenuo, tu su i ti poznati naslovi koji su zapravo nekada bili tradicija u pozorištu za djecu, samo su se i obrađivali poznati naslovi, danas je pozorište malo napredovalo pa se bavimo i različitim temama, ne samo lektivnim naslovima, ali smo se potrudili da ove godine zapravo selektujemo one predstave koje imaju savremeni pristup nekim klasičnim i poznatim temama. Osim toga, pomenuti već Ljubivoj Ršumović kao jedan od osnivača, na otvaranju samog festivala bit će prisutni brojni osnivači koji su te 1993. godine pokrenuli Jugoslovenski festival pozorišta za djecu. Imaćemo naravno i književno večer posvećeno Draganu Raduloviću, crnogorskom pjesniku i novinaru koji je možda i najviše učinio za stvaralaštvo za djecu u Crnoj Gori i time želimo da ukažemo da nije samo važno pozorište za djecu, već celokupna umjetnička scena. Dakle, ne samo predstave, već i književna scena, likovna scena. Već smo pomenuli, mi posebno posljednjih 10 godina razvijamo teorijsko-edukativne programe, dakle edukacija, ali i neki stručni razgovori. A shodno tome imat ćemo 2 okrugla stola, jedan će biti upravo posvećen budućnosti pozorišta za djecu u Crnoj Gori, gdje ćemo imati brojne goste iz regiona i inostranstva sa dobrim praksama kako njihova pozorišta funkcionišu i sa savjetima kako bi to pozorište u Crnoj Gori trebalo da funkcioniše u budućnosti, a prevashodno ovo koje se osniva u Kotoru. Kako je predsjednik najavio, svi programi će biti besplatni i to je naravno u čast jubileja da se građanima omogući, ali i u znak podrške i ukazivanja na značaj dostupnosti kulturnih sadržaja svima. Prije sam govorila o pravu djece, ali nisu samo djeca, nego i mi odrasli. Dakle, mi imamo pravo, imamo jedno od iskonskih ljudskih potreba za kulturnim sadržajem i naše zajednice su u obavezi da nam to omoguće. Tako da želimo nekako da apelujemo i na to. Bavimo se i ekologijom, zato što budućnost nam zavisi
od djece i od toga koliko ćemo da očuvamo planetu Zemlju. UNICEF, UNESCO i UNDP su zapravo agencije sistemu Ujedinjenih nacija koje se jako zalažu za održavanje planete Zemlje, ali i za sva prava djeteta, i kao i prethodnih godina UNICEF će podržati festival u Kotoru. Nadamo se da ćemo imati njihovog predstavnika na otvaranju festivala, kao što je 1993. godine u tom trenutku nemilih dešavanja na Balkanu, taj festival kao neka svijetla tačka osnovan, i UNICEF je to tada i prepoznao da takve stvari zapravo mogu da zaustave neke nemile događaje. Ilija vas je obavijestio i rekao vam sve ove cifre, brojke, ja se time ne bih bavila. Želim samo još jednom da se zahvalim pokroviteljima, opštini Kotor, Ministarstvu kulture, kao pokroviteljima svih ovih godina. Ovaj festival je jedno vrijeme također imao i predsjednika države kao pokrovitelja festivala, i to od prvog festivala pa nadalje ta se tradicija prosto zagubila, tako da kažem, možda se i ona u jednom trenutku vrati, ali eto, kao što ste čuli, festival traje i trajaće. Evo, iznjedrio je sad nešto mnogo lijepo i nešto veće od sebe, a to je javna ustanova, onda će ta javna ustanova da gaji ovaj festival i nadam se i generacije da imaju prilike da uživaju u programima. Izuzetno mi je drago kad srećem ljude tokom festivala u Kotoru, i mislim da ovaj festival jeste jedna svijetla tačka ljetnih dešavanja i dešavanja tokom cijele godine, i zaista pozivam sve da nekako isplaniraju svoje vrijeme, organizuju svoj odmor, budu u Kotoru tih 12 dana tokom jula. Svi sadržaji koji se nude u sklopu Kotorskog festivala Pozorište za djecu su izuzetno kvalitetni, oni su besplatni i organizuju se isključivo da zadovoljimo potrebe djece i da im omogućimo da izraze svoje kreativne kapacitete i da prosto udahnu malo umjetnosti koja se stvara na svim stranama svijeta. Eto, toliko od mene. Osim ovih stalnih pokrovitelja festivala, festival su prethodnih 30 godina podržavale razne organizacije i institucije, kao i firme iz privatnog sektora. Drago nam je da je ove godine jedna velika kompanija prepoznala ovaj festival kao manifestaciju koju treba podržati, i posebno mi je drago što su se odlučili da podrže festival koji je namijenjen djeci, jer nažalost mi odrasli stalno gledamo odrasle kao ciljnu grupu kad trebamo nešto da podržimo ili promovišemo, a zapravo, kao što sam rekla i na samom početku, ulaganjem u djecu ulažemo i u budućnost. Tako da se zahvaljujem firmi Vori i evo, pozivam Oliveru da nam kaže kako su se odlučili da baš finansiraju, odnosno podrže financijski festival za djecu. Hvala vam.